Air Asia Vanlawng Black Spot Pakhat and Char Minung Zale Somruk Lepeni Eliam P2 Air Asia Vanlawng Black Spot Pakhat kan Char Chang Tia Indonesia nol ngai tu ni January ni lei ni an puan Java rally a an charmi Black Spot hi direct recorder ti CE adang Pakhat voice recorder Black Spot belte release chung I atlak nang hun a an char khori lo hi Black Spot pani hi December ni ko len ni riat a irok mi Air Asia Vanlawng mong tu pani an berwa mi khum tu NCE irok nak kong hal kho nak asi Indonesia ram chanchwa nak bu operation coordinator sayari bangbang supriyari ni data recorder chu release in chwa asichang chauza leinol ngai tu ni an than chang tia ati AP ni dial Indonesia ram chanchwa nak bu how tu bangbang solestio ni reporter sina jingsui malam pasir 11 hlei khat a National Transport Safety Committee chief sin in thongkadon I Black Spot data recorder kan timi kha char sichang tia Indonesia qualipi Jakarta a ati Vanlawng thla pakhat tang a anmu tia ati Black Spot pani voice recorder le data recorder hi release chung a pe somruk le paruk luk thla in anithen voice recorder chu Vanlawng arok mi thilpon tanga a ko tipil chiam nani he tia thilrok pon pi in lakho ani zuam tia supriyari ni chim